Tripura Mathani Teitul Mumbai Shaljani Kok Shalemu Pandar Songjaka Long Tribali Dolai Tripura Mono Adi Block by Khopsa Koramsara Community Hall Nogo Kok Tishalo Tripura Mathani Teitul Mumbai General Meeting Tripura Tribal Employee Association Bakakte Songjak Pandawa Narwai Engai Manjaka TUKS ni President Uttam Kumar Deborma Phaimanjak Phaikya TTAFDC ni Journal Chairman Boritus Deborma TUKS Central Committee ni GS Sanjay Deborma Phaimanjak Phaikya YTF Central Committee ni GS Jinet Deborma 48 Koramsara Tripura Motha Block Committee ni President Rotis Tripura TWF Dolai District ni Vice President Surapini Kolai Election sekarang Kongreson tongka Kongreson tongmani borowo aboni yang ulo sini borong menang dibasun rangkol Boses parti kan baik kan ব্যক্তিগত হিসাবে বিনিবানি ইলেকশন কাহা বয়স কেদাল কিন্তু কেদাল থাকে বড় বলছেন না হয় না হালত কেদাল লাগে যেগুলো চলো পাল্টাই দিছি পক্ষা চলো পাল্টাই নির্বাচন চলো পাল্টাই নেই যেগুলো নির্বাচন ইশতেহারকারী কলম বলে কাহামা অংশসা উঙ্গু তাগু দম থানার নির্বাচন একশো মাবাখা আবার খেপসা কারি লাভসা অংশ কলম মানখানো আর নির্বাচন ইশতেহার কাম রিজার্ভ মানে Uila bosorono kongsa sadar sakit ini kan. Dengan employee hamko employee rokomo ada sebenarnya komisi ini. Ani darah kaisa mengutuk. Jadi kayak boko. Sini datunya bungus sesuatu. Oh ini sebenarnya komisi kan bisa ada. Anak kalkulator betul mana lagi di nomor. Sebenarnya komisi pakai ini pasnya masuk $10 ekstra. Gari macam Scorpio naik pejau ke bin gari ke samping. মানে ক্যালকুলেটর ভিন্ন থাকে না ক্যালকুলেটর মাপু সেভেন্টার কমিশন আইনি বেশি মানে 근데 চলো পাল্টাই না yang মুজিব সাই দংখা বায়ু বহন yang nakita tomani engko sarmujugna bayu bahon sarna ko soro hiya ko lao achhi laela 근데 সাই দংখা yang ba jotono hako ko manube netini kono mona bisna ko bahina anna personally peke O Prius, Jumba Tabat Tangra Kabli, Nunggu Pegyan Kelaiba, Jum Oro Kaisa, Paltai Pantai Beli. Nek Paltai itu kita melapor naik. Nah ini itu melapor man. Sebenarnya komisan man kayak ini yang sebenarnya komisan man kayak jauh sini borok biasa naik roh. Coba belajar kita menang, hanang hei di mana? Hansara ke coba kita desa, hanang naik, hanang desa coba kelaiman naik ya dah. Sebenarnya komisan mana mereka bah sini tu baru coba kerja dulu, anak tadi dia hansap ya, anto sebenarnya komisan memaya, hai pun untuk paltai ni kan, paltai yang kita mana, paltai yang ada sini rega kan, ini rumah sudah 340 degree ni jauh kan, gari 100, 150, 200 man, 340 man ada kaham, abar rumah liat, 200, 330 atau wajib permanen ini, gas kalau kubang mana dollar tu. Borong man ada kaham, hai di mana? 10,323. Kemang mana hai? 15 ni jono don jona sudah kaget jero, kaiman ada kad pura kad jero kaiman cin parau lain aja. 15 kaham ni tujuh balance sudah. Apa hai? Ini tu menjerah. Kalau yang bisa matu menikah, di berapa tentang sultanan apa lagi? Jepun ini kan colo paltai ini menilai. Purina paltai ini puruskar tamu mang kacini di Brasaro. Dosa dicuti sakit kangka dari ini sama yang kau miskol bawa saya kelangka miskol ini sakit apa mau malam dia enggak kinso solis dia kira baka mana enggak apa mau malam dia bura-buri di bata di sana ke mana enggak apa mau malam dia employer bokel boler sini mulai lemang mantu nanti orang sebenarnya komisen puri komisen mantu malia dia nak puru malia orang sih di luar istihara ini dia jenis di prasarok kalau paltai ini tomtogui je paltai ini mana puruskar kama aleman puila puruskar muncul apa je puila puruskar semua tu ni hamzah ini mana gay CAB tongku apa abuk CAB ni coba banyak kan taliwo sini jidanya madok bariwo katong bobul dijaga asal tak langsung kobi maya tahu kau bukti kelaya anggol ni MLA ni orang ni MLA ni Demokrat tu mana? Bini fast proposal tu mana? Tiang kalau masuk angkel
जों चलो पालनाय जों हेमनि जों चलो पुलि फैनि बagi थाया आं कमंगला खावा हाखि मरगो उइला चबा चेंलायो afro जों लं रेबेलि जॉइंट एक्शन कमिटी अफ सिविल सोसाइटी निफ्राय केवल बुंनो दंलालिया ओ बुकुम निबागै थि बर' रावखौ थि भाषा होननो हराय होनायखो अमन बागै दिनै आं बुंनो सिथरनो नांनाय दिनै बिनि बुंनो सिथरनो नांनाय जिनि बुंनो दर खोथामोनखौ हाय दिबा आबो केवल बुंनो दंलालिया लं रेबेलि जॉइंट एक्शन कमिटी अफ सिविल सोसाइटी नि जों साथाय संगठन बै गायजा संगठन लायो